Branko Životin iz Novog Sada, 40 godina radi izrade horoskopa, gdje predviđa životnih događaja svima koji su odrasli i koji žele vlastitom voljom znati o predviđanjima. Također pruža vrlo specifična rješenja za mnoga pitanja vezana uz ljubav, posao, seks, ljubav, crnu magiju, zdravlje i mnoga druga predviđanja iz oblasti okultizma. Kontakt. E-mail životinastrovojvodina.com. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda. I u vijeke vjekova. Amen. Seks sa muškarcem lavom. Arogantan, muljator. Vlada od 28. srpnja do 17. kolovoza. Muškarac lav je arogantan i pun sebe, on je veliko zanovjetalo u ljubavi. Ima snagu, energiju i vitalnost od prosjeka. On je vrlo muževan i seksi muškarac. Voli biti u centru pažnje. Obožava ekstravagantnost. U ljubavi drži do sebe i do svega što smatra svojim. Kod njega dominiraju najmoćniji strasti i nagoni. Veliki zavodnik. Njegova slaba točka je strah od neuspjeha ili podsmijeha. Mnogo pridaje važnosti sitnicama kod partnerice. Izgled mu je jako važan i kod njega, a i kod partnerice. Hoće kompletnu ljubav. Ne voli nametljivu djevojku, a niti voli da mu djevojka šalje silne SMS poruke. Voli sve da zna o partnerici. Nije mnogo strastven, ali je tašt. On zavodi djetinjasto romantično, direktnošću. Ima zavodničke osobine. On ne podnosi nejasnoće i neodređenosti u ljubavi. Strog je, uvijek vodi glavnu riječ. Svojoj partnerici nije moralna podrška i zaštita. Sklon je nastranostima ili egzibicionizmu. Ubijeđen je da je majstor u ljubavi i seksu. U seksu je strastven i intenzivan. Lako sklizne u razne avanture. Veliki je muljator. On voli da preuzme inicijativu kako bi proširio svoj ego. Njegovi poljupci su zaista filma seks strastven ako mu se svakodnevno titra, čak izuzetan u seksu. Uvijek će djevojci uputiti savršen kompliment, pa čak i za vrijeme seksa. Nije previše maštovit u seksu. Obožava ženu koja ju emi da uživa u opuštenim trenucima. U seksu je slab. Brzo svrši. Čak ni u seksu lav nije zadovoljan osrednjošću. Želi živjeti snažne, vatrene strasti zbog kojih tijelo gori od želje. Kad osjeća intenzivnu seksualnu privlačnost za osobu, on je u mogućnosti učiniti sve kako bi proveo večer, pa čak i više, s njim. Čak i u seksu postaje pretjeran i može se opisati kao nezasitni seksualni znak. Već nekoliko puta seks je oblik potvrde nečije osobnosti, jer čini da se čovjek osjeća poželjenim. Osoba se vrlo često u životu može zaljubiti ako otkrije da u krevetu imaju zajedničku seksualnu kemiju. Kad ga osoba seksualno uzbuđuje, učiniti će sve da mu pruži zadovoljstvo. Ali egocentrizam je jedno od njegovih ključnih obilježja. Muškarac lav se i prema seksu odnosi s velikom odgovornošću. Nikad na prvom spoju. Ni u kam slučaju u automobilu. Prvi seks s vama važan je događaj i ako muškarac lav ne pokaže da ste i vi odgovorni za to, nećete uspjeti. Zapamtite, takvi muškarci lavovi ne vole žene koje su previše iskusne u krevetu. Tada se osjećaju seksualno nesigurno. Stoga se u početku suzdržavajte od ispoljavanja svojih sposobnosti. Ni u kojem slučaju ne pokušavajte kritizirati muškarca lava i njegovo ponašanje u krevetu. Vjerujte, time nećete postići ništa dobro. Štoviše, kritika može samo naštetiti vašem odnosu s njim, učiniti ga oštrijim prema vama i pokvariti njegov stav. A ponašanje lavova u krevetu je takvo da se ponekad čini da se ovaj čovjek previše boji da bi pogriješio. Ali u stvarnosti se ne čini, jest. No, to ide i na dobrobit lava partnera, jer će, bojeći se pogriješiti,
učiniti sve da mu partnerica bude sretna i zadovoljna. Od žene, muškarac lav čeka inicijativu u krevetu. On je vođa u običnom životu, a u krevetu daje vodstvo svojoj dami. Postanite vođa u krevetu, upravljajte njime, nemojte se bojati maštati i prisiliti ga na nešto neobično. Branko Životin, astrolog, prognozer, hiromant, numerolog sa 40 godina radnog iskustva. Možete naručiti neku od astroloških analiza koje vršim. Izrada horoskopa sa prognozima, cijena je 200 €. Uplate se vrše preko Western Uniona i adresira se na Branko Životin, Srbija. Kada uplatite novac, na moj mail životin@astrovojvodina.com pošaljete sljedeće: kontrolni broj prijenosa, MTCN, ime i prezime pošiljatelja, zemlja iz koje je novac poslan, iznos koji ste poslali. Odgovor da sam novac preuzeo dajem istog dana kad je izvršena uplata. Astrološku analizu dobijate u roku 7 dana na mail koji ste poslali, kontrolni broj uplate. Ako živite u Srbiji, a želite neku od mojih astroloških analiza, možete izvršiti uplatu novca putem Western Uniona unutar Srbije. Šta li me čeka sutra? Saznajte šta vas sutra očekuje. Izađite u susret sudbini. Astrohiromant Branko Životin.